How much? 20. 20. Señorito, excuse me. I want to go to Dolho Fatima. Where? I want to go to Dolho Fatima. Jai. Ano ka dito? Nasa pangutana ba? Excuse me. I want to go to Dolho Fatima. Dolho Fatima. Yeah. Could you Yan please tell me where? Diretso. Do you speak Yeah, English? Because I'm Espanyola. There. Don. This your street. Dolho Straight Fatima. there. Okay. Oh, Okay. Dolho Fatima. What is delicioso food there? Delicioso. Delicious. Food. Food delicious. Yeah. Food delicious. Yeah. Asa ka dito? Anong delicious food? Yeah, or, Bisaya food. Pagkaonan. Yeah. Bikiri? Ano man? Food, restaurant. Oh, sir, yeah, Restaurant, yes. Wah, yung nga asa ka na dito na. Delicious. Yes. Ano? Anong kalye? Anong kalye? Dulo lagi. Anong kalye? Dulo lagi. No entiende. English only, English. Dulo? Yeah, no, restaurant. And Dolho. Dulo. Yeah, and restaurant. Doon ka daw? Yung food, anong klaseng food? Inasal? Chicken. Chicken? Yeah. Dulo. Maybe how many minutes there? 10 minutes. 10 minutes only? Oh. Okay. Thank you. Here. Señorito, excuse me. Here. Where restaurant? Sa kuan na siya sa ato na punteriya sa may kuan ba sa may simbahan dito sa Sa Nicolas. sa Nicolas. Señorito, señor, speak English. No entiende Bisaya. Hindi kuan sa hindi kayo Bisaya ayo. Unsa rin ni lugar diri boss? Unsa rin ni lugar diri boss? Dahil palipay ni utan kay ka. Hey. Ga-vlog bitaw ko dai. Ay! Ako ginawa Na ako'y palipay nimo imo. Salamat ba tigil ba ta? Tigil mo nga kung kita nimo dito duha, di ba? Oh, ga-vlog bitaw ko. Adto na ka. Salamat sira. Oh, pusing. Tambalas kuan. Sakit lawas ug pamaol ha. Salamat. Sa Medcare Supplies.